Moilan na kawang ya yang salam nga awang na chay dem na. Awang bang ngaw me tuwan bay pasong nokkeng iman ibwa iyan biyong lane FND ching ne chan moho me hangi ba resource dem hato me yung lak ching ne sa iman public meeting me ibu ngaw hato chay dem na. Iyan biyong lane ENLU lande ibu nganyi ibu 19 tent me ENPU area me wot je phalak se tembo resource de wang sampage se iman kaye ENLU lande final request na mengpu ngaw hato chay dem na ENPU lane ENLU lande ibu nganyi wot phalak chingna se te yang nok mo bu yingai bu mailak hangne se ima joy wan ye mailak king onang ke to kai yoy nok mang olak chingna ENPU lane enlo lande ibu ngaw hato chay dem na nakalan pichipilan ibu Endi naka linga paibungo nang the government me congress nan loling John Wanda nakalan jing na hangut development ipacha se PGP lana ibu hataw ngau chai tem na hataw ma picture cha ngi yang nang tilangkana me Mother Teresa school me hindulan bayang tuimeng linga tembu hindulan jing ni mo so yang bayang school me nganbu anyo school me tuimeng linga taw nang ki se ngaulan hataw ki paibungo nang Tui meng ling tau nang ki se fire pa wande tini government lan ga hang respond yin nang bu hato ki chayang ngonang tau kai hato ki bu tui meng ling bungi wande ating me Christian kadalano hendu ne meng dai lagaya se te yok pu jang ngonang tau kai moilan kendang lakching na tau ngau chay dem na tining bu lok sabha election candidate tuman pai hayedang lotha I kai ien biolanda I de wot phalak chingna se I apel ne meng pungau hato chay dem na hang ne ma bua ating me NB mata pon meng ma ENPU area chingne an FND chingne toy mai lang ha se ipung ha to chai tam nang ikamba news me tamam bai take care tribal kongso iman kai ngai ni pu 19 dit me election me wot ji phalak chingne se ENPU la na hangi ba resource tem to me yong lak chingne se iman ne public meeting me decision ya po to ngam ne to chai tam nang chai bu lai bu moilan ase ta ka wang moi man fa